Hakajing rakie kajing dap arpusan senam kesenjuk kinongnya auto rickshaw kebatip kum kemot pran auto rickshaw owners and drivers association MARODA Shillong haka arpun ritrek ulber arja arpusan kinongya lam kesenjuk kilapan sngau bakinongnya auto rickshaw kikam duna ban ya kisnam baladam bat kadai na kajing hiran ka kamai kaji kajing theng kali bat kajing bon ki kali shimen Hagan ikas ngi lapan chongshit ya ka program lek men daki jingruai ka power bat ka jingot kek daki nong elam ka senjuk haringkat ka jingedon lang uba arwa lang additional deputy commissioner ki he pulet ka maulai police station bat lum danger police station uba alantri dekhar nalor kiwe de Habakran sikilat pathai kubor u Evandel Marbanyang u presiden ka senjuk ulaya thu lengkot ya ka jingya lenti ka senjuk ka bakilaya no senyang syaka imlang salang bat ban pentip ba ka senjuk kan salum jingelang ya ki kenho nongnya taksi kamai ki bor senjar snong bat ki weipat ban penbet ya ka jingek ki nongnya kali kamai hanong ba Shillong Arpusan senem ka julong bangilai me ai kuble kumbong ini kumbong jealous ka tri ba thrang ba ka de ka jing prat denti bat ka jing tri shitom jong ki founder member bat ngi seyo ban ya kani ka benta ka ba nginyo ban rakhi ya kani ka jing dap arpusan senem kalong ka jing kan mau burom ya ki baro bat ngilak persyangkat bala namentang nakaliang jongi bangin khot ya ki ex member bagi ex driver kat bah kila baginya don rengkat bakin kan mau baginya don lang hakani kesngi nakaliang kejongi ngi judon uwe ukna pijui bangi debu dakas kepada ai nakasnong mukhar bat ngi debu ba ukerteng u ngisi khat usulai de mau bapli kat bala nakaliang kejongi bat mau ula persyang kat bala ban pelat ya kita kali ke ban long ke ban yangiru kanum penthut bat ikiwe ru kanya bet tambah ha ka jing deng ka kali ka de ka wei ka problem ka bai ba hang tu hapo junction wat num sungai ngapan map na traffic department na police department juga traffic branch ba teng kaduna ki ong kaduna ka manpower kamde ka jing duna ka manpower long ba phi bujli ya ki hang tu ya ka routine ka jongki kan khamsuk teng dadan pulit hang tu ki khamyat khamsuki tangwa don kam ki pulit ki badadon kata ke ban bakin trei hok ya ka kam bakin pelai udwut jingsa hang tu ka de ka tu hapot mod prani ka de kamde ka jaka ka ban kin penyeng stand de preng surok jingsa ki de ban yang bet kidi bencuan kin penhiat persenjar kin nyaj no tambah hang tu hi ngapan map ni kita siru bangin hap ikaranya ke jing sisa ba de maki kiba pindepet ba man kapor hang tu ki pendeng kali hang tu ki blok na kapor sa kapor teng uniu kena jongi ubabu ngibu volunteer ngida siu na ka asosian ngida siu bat kajingnya trailang na rengkat bat ke dorbas nong unso sun dorbas nong mission dorbas nong mukhar ni trailang ban lekat bala ban pelat ya kan ni kajing thang kali tambah wat UMLE ru kumbodon burom UMLE ba adelbat nongrum ubala tri sitam sisin lele ngada kelengo ngadi iu uru lomba umdengi akhirnya kajing sisa ngi iu uru dakat traksut bak tupia yang hang tu ngada pai ngari piudan hang ni ba adelbat nongrum yang bansi bangan hapet makan ila i dak khamat najong iba adelbat nongrum lara ya kan ni ke problem haka sipau dorbar bangila long apo jiau pedeng bangila ya tai ba ke sipau dorbar ke bakun thuplang ya kan ni ke bentak badai jong ke umso sun commission ke mukhar ke watabru ke wa indo ke samthia ngila ya keren ya kita ngila ya tai ru ya kata haka bentak ke bodon kamba tambah wat EMLE jong ke not silong iba adelbat nongrum ru ila sim khia ba ya kan ni tambah bamban CPE PE la ka jong khmat pindayat nang tu itu ki taxi bayang hang tu da ka jing skong khia man sim na hap keren ya ka jing sisa de lada maki lada ki penihar persenjar bat lada ki ya no kanum don than kata ka jing bat sakawairu ka kendiat ya kan ni ka bentak ban yo ban parking ban hangnu ban penyeng ki skuti penyeng ki bike ban penyeng ki kali kadai bandon pindakhen ba ya kata ya ka pindakhen ya ka jingbun ya ki kali private mat kini kali kamai ka jingbun ki jingsia pindah ki keren ya ki jingsia ka khambun ki private ke baban ya ki kali kamai
senjam jungi mantangi ya tir kumno ban ya perkhat lang ban ya don no kawai ka platform ban ya keren lang bat kini ka East Kasil Taxi Owners and Driver Association nang tangin hap khot biang sesisin ban ya tai biang ban pelat ya kani ka jingdeng kali bat ki dorbar sinong ki bapher khamtam le pinpet nadu ka jayaw nadu ka kini terter kani ka route ka balik semot pran khamtam ngimat ya ka jing nang tarau ngi don ka plan ka bangin ngi perkhat balada don lang banginya don lang nak police department khamtam kin khambu ya ka ban kham strict ya ka tu ka point hang tu da kanum don kanunu ka jing bat ngi habi tri lang hi ban nak police department nakalian jungi ke auto rickshaw ka association jungi bat ya nakalian jungi taxi association ni habi tri rangkan amla banle tang mangi marwei nakalian jang ka auto association babli ka jing tri lang kan kham yarap bat kan kam ban suk ya ka lek kawan jong pentan Hakawai perkaliang nakaliang General Secretary uba Trangbor Sawian ulaong. Bahabadang sedang ki don tang kumba saupau tam ki kali auto rickshaw bat kilan nang bon pat hadian usnam arajar pra. Ulaong ru bagile kendo jing haki ba bon ki liang na ka jing don ki driver ki ba kham khna bat ka jing hiar ka kamai kaji. Kalong sakit ke ba lada fian ujor yang ni kinongnya tu. Bat kanik cuk bom tanam dan kong hibu ni ki beri kim sania dia tu. Kawai kitiang Kim sania driver hale kitiang bayo kakalan yo kamla kiu kumbang la polis tu history ne di kalong ko ba sa sipun dan teng pan ki driver tu ki pun ki bandang long kham khna nak samla don teng ha ki nya krut ng kiru lani ki nya sung khit ka ba yang ki nong kam teng ni hapan le pan ma bi kram ba song ni hapan pan ma bi nong thawe ki le bakra ki pun ki ngora ki ni apa ba sending le pun sini dah ka jing Sri Lang pan kum ka yang tem ni bro we ni lala pan tem jing ki ko kam long su kum long man sua man tat kalaya de ti long sidong ba kinong kam le rap lang ni kam jam penya de ti awasan di jumat ki pun ha phi la ken kum man sua le nyum don ka kayang ka bapaka tinggi la su teng la su ya jumat stu don teng pasnyar 4 dia kali dengan asabe tak ada kui dia jing ka jinjana ndai hadin jong kinong ilam ki bahmat ini kumtik founders member kila Tristom Hamid ban musim kila penyu saya ketik stani ban sayo ban kamai ban khamsuk hakai benyo kerja kayen de kawai ru kajing flik ai kalek kham tamme sak dorbar sidang mau khar musuk sun rasa subhai ni bengin yang lanyang te bengin yo ban kamai ban pendap ila kayeng sem jo ru hamulai ya dia ka dorbar sungfuri ke kawai ke bala ya rap hai ni hakaliang ke stan ni makijing punan kami ke ka hol man ko hausem ke ba ngadang sedang menya tu ke hausem arajan bangawan donya je ka tu pon ki tu ki dang dan serai kumba po so profi jelang tu katum ke jingya ke po de dalam pai tu ada nyu arajan nyu pra teter haduk khanar kalau cross seksis pak sangko dia tu pun alung ke ban bangi la man penbiang kali yang dia nomor kemudian ke besuk ke Jakarta ke Badan di bulletin la siap kan malah la dei ke pun bagi rosuk senjan di pelat ben sak ben mulai kecil ke bangun dari men sini ting ni le ban bat le ki ni tu kan makam suki no na semulai kadang kan jam ke trafik pasti pak santli gitu malah babun lagi balap penparu tinong kambar ni nong sing babun kila yo kam jam ni kila train lagi be kam jing kam jam le ga wei ke balap pengguna itu tu le ga wei ke dei pat jing bom long su kamai ke jing ta lada kumi bala im te mat san mulai isok tu dan ya compare na sistem ajar khada supo bat minta hak tu sistem mamsang nim dan puat yang bangin yang lan slab ne bangin nya songkai dipta kedan kepor bala nang ipo inti mot san ni hapun yang lu akan taruh man sayo pesenyan je kalau kahir kali nak jing hiar kali gawe hi bala unduna Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan
ka kot ka kia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya